Ove knjige nisu ni video igrice, niti su udžbenici, one su nešto između. Upravo kao i knjige koje vidite ovde na stolu, koje su knjige iz naše edicije Putovanje kroz znanje, koje nisu ni knjige, ni igrački, nešto između. I ovaj format koji nije obavezan kao knjiga se pokazao kao uspešan i kao pogodak za roditelje i decu, jer se deca igraju, a u stvari uče. Bezbedno do škole, u stvari su forma pitanja i odgovorima u kojim želimo da ih naučimo kako da se bezbedno i samostalno kreću na tom putu od škole do kuće. Namenjene su deci od 1. do 3. razreda, ali i predškolcima da se šta pre upoznaju sa pravilima u saobraćaju. Sledeća knjiga je Srbija, Putovanje Srbijom sa Maksom, njen tačan naziv, koju smo preveli i na engleski jezik, i nam je cilj da decu naših ljudi koji su svuda po svetu, da nauče šta više o zemlji iz koje su potekli, zato smo je preveli na engleski jezik i naravno i na srpskom jeziku postoji u Apple Store i Google Play prodavnici. I treća je Živi zdravo, čuvaj svoje zdravlje, koja je knjiga po meni još najvažnija, jer je to u toj knjizi uči se decu o delovima tela, zašto su nam važni, kako da čuvaju svoje zdravlje i o zdravom načinu života. Knjiga Živi zdravo, čuvaj svoje zdravlje nastala je u saradnji sa klinikom Belmedic, znači lekari Belmedica su nam pomogli da taj sadržaj bude što koncizniji, što sadržajniji i da to bude baš ono što je važno za decu. Suština je u tom igri, učenju kroz igru. Jer je cela edicija Putovanje kroz znanje je sastavljena i koncipirana na takav način i to smo samo preneli u digitalnu formu, u aplikacije, da jednostavno nastavi još brže da se igraju i da im bude šta dostupnije. Naš portal digitalne knjige.com postoji još od 2011. godine i mi smo do sada preko 1000 knjiga ubacili u elektronski oblik. I do sada su te knjige bile klasične knjige koje su se na tabletima i telefonima listali, a ovaj put smo napravili jedan iskorak dalje i napravili jednu interaktivnu knjigu, odnosno mobilnu aplikaciju, gde deca mogu interaktivno da učestvuju u postavljanju pitanja, odgovorima, itd. Aplikacije se nalaze na uređajima koji su Apple-ovi i one se nalaze na Apple Store-u i nalaze se na Android uređajima koje su na Google Play Store-u. Mi kažemo da se aplikacije skidaju sa jednim klikom, što je bukvalno ode se na taj market, izabere se aplikacija, klikne se na preuzmi i knjige se preuzima.